thi trin thlani somni pasari nilai tho tran kan lo thleng tareng maya tunchuma hian Nepal tuilian kha kan han thlur bing deuh hlek dona social media le news vela te mainstream media te po kan lo hreto in le kan lo hmuto in rin oma tukina hian chiang zokin han tarlan le ka subscriber viewers te tan han chop chua kan han tum vele dona chumai ba ka Russia Ukraine lama thu thar tenen kan puang tel tura te po han ngaila ole Nepal hi Langtang mountain region a ram ani a amun hi phaizol kha ni lem lo ani chuti chung chung chuang engwangin nge tuilian rapthlak takan to ti hi kan ril ru alo om mai thai tuna hian mi za somruk chuang an thi tareng maya tukin lam news te hanen kualila le voin lam thleng te po khan za somruk an pel to nia puang news engemaw za tanom boka Al Jazeera hian nis za somruk thiangin ronda a le India news te po hian za som sari kai angtia han soi te ponom nual to boka chungte chuni a thiza thi chiang taka he chiat to na a thiza tan puan hi adanglam chho zelani za somrukan pel to ti kha thu chiang chu hanita tuna Nepal lir heng hi flash flood an ti ang chi kha ania he ta thui lian mai phaizol vela tuilian kan ti ang chi kha anilem lova Tibet nena ani nirina chumi power project lian tak tak an kalpuina kongle leite tam tak omna ania chulai korpui hantimai te ang kan ria thiam dan turin chuta chuan tui tam takarun lian thla ania hei sabere ka khuang kai te po kan soi thina mi zo chuan khatiang kha ani na chin na oma kheta Nepal nena ani nirina a tui volume tam lutuk thok le khatarun lian thla thut ina atuna chiat na hi athlen anita a tuilian hanti khan vo in thlengin he tuilian hi flash flood hanti chuanin voile khataron lian thut angkha mithla taila thome khatiangina athlen kha ani bermai Nepal police te chuan nimin lam thleng kha chuanin nizan lam thleng khan ruang za somnga pasari an mu chuak to a tuna hian bo tam takan la oma zon na la tho mek zelani a chhun chan chol lawin la thok chun zom zel ani Nepal tourism ministry ina an soidanin tourist zali pathum chungzinga zathum somli pakhat chu foreigner an nge a he tuilian hian angmong ti soin tuna foreigner zathum somli pakhat la bo mek zinga za somli pani hi India mi te anla ni bokatin Australia mi thanem takan tela United Kingdom atanga Nepal azin mek te Malaysia Netherlands te Portugal South Africa South Korea United States atang te pon tuna he tuyaron len thut na area khwalzin chambang mek hote hannia police thupuang tu abin arayan kafi chuanin tuna hianin police mi le sa somni pariat bozi nga hian anom ve mek ni na soi bokani Chinese thu nei tu te chuan an khwale tui tuna thi singa hian mi pathum antel ve ti soin zani somruk panga Tibet side lama an khwale tui tuna hian an labo mek thu China lam chuan thu chua siamin an tar lang ve boka China broadcaster CCTV na tarlan danin thi pathum an mi le sa thi pathum hi chu an confirm to aba khi bo zani chuang zet China lama po Chinese khole tu hian lo ve bokani Nepal Prime Minister Balendra Shah chuanin Himalayan nation Himalayan tlangkil tu ram te chu thopuya soma an chet to na puibom turin angen hlom ani an Prime Minister chuanin a sarkar chuan he chet to na hian mo ala do na treatment te flood te shelter te engkim mai chutiang chom dol na lama malak na te treatment te tuilian dan na te khatiang ang kha sakta ka ma an lak tur thu te Nepal Prime Minister chuan soin tuna tuilian na mun suabru besi le timure huna hianin tuilian hi alana saviau ne soin helai huna hian mi singa borvelan cheng ni in official chuan a soya district administrator Narendra Pariyar chuanin Bhote Koshi river a hianin tuichim chin alasang ni in a soya
ruwa ala sur zela wangin tui chim chin hila sang zel thei ni na soi bok ani India le China te min than pui turin rescue na chan chuan ha thok tur le chumi chomdol na thok tur pon India le China te kan ngen ti in Nepal government hu puang tu summit phokharel chuan a soi bok tuna che to na mun hi Tibet ram ri ani a jina kan soita gang khan bo tam tak zinga hianin China khole tui Chinese khole tui tam tak an om ve mek bokani China a girong pot helai ram ri girong pot hi mudslide an ti chirtol saberga khuang ka yang deuh ani ber chu tiang chuan in kong te pon hon sa a in biak pona te sigats region jinhua te cheto na rang hemi ke in hoya hian a thleng ve mek boka China President Xi Jinping chuan in Nepal cheto na a pui bom tur le chan chuan ha thok turin an mi le sa te an tir ni na soya tin an ram chung ni chena kan soi girong pot bula chet na thleng te po hemi ti fai tur le mala tur hian China lampon on thok chuak meka Priya Adhikari climate justice activist Nepal chuanin he chet to na hian a sa a tuna hianin mi zatel te meu an la bo mek ni in agi kari chuanin Al Jazeera Srila school te building te leite he tuilian le nol ron chukla hian an nol bok ne soyani he dela hian Indian official India thunai tu te chuanin helai Nepal tuilian le cheto na ina ngong thei tur India Bihar state a chuanin mi puite son chuan na thok turin thupe kan ti chuak ve boka Bihara district paruk chuanin tuilian rapthlak tak tuar theidin hunan ding ve mek ne soyani bok video share kan lo munwalin rin oma video viral tam tak he Nepal cheto na hian a thlenga hei hian in tam tak a len chia a hnol chia ti jok teang in tam tak chena in tam tak a hnol chia a lei poimo tak tak te a hnol che boka India te China te le Red Cross lampang te pon Nepal a hianin na an tho thu an puanga tuna hian chan chuan ha chak taka tho mek zel ani boka Nepal army chu deploy an ni a helicopter tenen helai che to na hmuna hian an chetla mek ani disaster response personnel tenen malak mek ani ani jan lampo khan tleiwa truckin ma an la ani Nepal Electricity Authority chuanin power siam chuana megawatt jali somthum zet siam chuana hydropower le solar facility te he tuilian nol ron chukla hian atichia nia soi ani he che to na hian in electric siam chuana transmission te distribution facility te le production center te atichia ni in Nepal thunai tu te chuanan soya he thil awang hianin kolphetha in deilo nan nas tak Nepal a hian om ta mek ani South Korea lam chuan an mi le sa hydropower plant Nepal an hathok hi engemaw zat anom ti soin pariat an khole tui bozing a hian an tel mek ni in South Korea Ministry of Foreign Affairs chuan an puanga tin company pahnia Korea Energy and Dushan Enerbility Company te chuan Nepal a hian na an thok meka chunga chuanin an mi le sa bo tuan che to na bo engemaw zat an om ti in South Korea lam Ministry of Foreign Affairs chuan thu chu an siam bokani South Korea hian hetiang che to na an khole tui an tel ve hawang hian in chan chuak tu tim rang takin an tir ngal tur thu an puanga rapid response team member thanem takom na Nepal ama hian in an tir mek ni in he tu kan bo selai thleng hian an tir mek ni soi ani tuna flat an ti tuiron lian thut hi enge a chan ber nia chui mek ania hei hi climate expert te chuanin International Center for Integrated Mountain Development Nepal lam ina anjir chian na chon avalanche angchi vurtol angchi vur khal khamiron tui rontol thut ina asiam ani theini in an soi ani tuna che to na hun Bhote Koshi river ron po tu Lhende Khola river a hian tui lian vio maya chumi ya chuanin avalanche kan ti vur tui vur tlang tol huk angchi kha a thleng nia soi ani boka chu chuanin tuilian hiron siam pung viau nia soi ani bok helai Lhende Khola river hi
Thlasom pali chung hianin voi thum lai mai alian tonia soi ani boka ice rock avalanche kan tiang chi vurtlang lian pui ron tol angkha thlasom pali chung hian voi thum helai Lhende Khola river a hian a thleng tonia soi ani chu chuanin lui an no khata block a siama chung block chu alian chho zela no tam tel tela voi le khata ron sa huka chu chuanin flash flood hiaron aron thlenta ni in sa suata suaniel disaster risk production specialist chuan a soibok ani nikum khan helai Bhote Koshi river hi flash flood angkha tuilian thut angkha a thleng to boka pakwala in nunan lo chan to boka ni mi som Nepali an bo boka athil thleng khan friendship bridge anti Nepal le China in kalpona friendship bridge anti kha anol che to boka transportation a buaina lian tak several months ka in kalpona a khan thlatam tak chung hmong anei nge ani South Asia hian chuanin monsoon ro hi June atanga September thleng hi asur tlang puya chungte po chu tuilan chan affector pakhat zinga chuan a chiar thei ve thawani okaka Al Jazeera report ania the Hindu lam hian an vele lokila the Hindu hian in mi za somruk vel thi confirm ani to thu puangin mi zali borvel se thituna hian bo report mega chungjing zali zinga mi za somthum pathum chu India mi anni thu the Hindu hian ron puang ani Bhote Koshi river ron lian thut hianin Rasua khwa China Tibet in rina helai district a Rasua khwa chu a hnol hani bermaya chet na hirap thlak khop mai tin helai hmuna hianin golphetha siam chhona tur project thomup mup ani boka chung na thok tam takte he tuilen hena hnol boka china kan soita kang khan South Korea mi le sa te po pariat ngot kha tuilen khan anol zinga khan an tel ani Nepal Prime Minister Office thu chuatar landanin he chiat to na hianin motor zo thei lei poimo angchi som pakwa zeta hnol chia tin kongpui kilometer somli borvel ati chebok nia soi ani o Nepal hi tuilian hei flash flood angchi tuna avalanche kanti vurtlang rontol ina lui kuang anho kha chutianga block kalzel voile khata ron sa thut ina hetiang chetna athlen hi alo omnual to khan ni china kan soyang khan ni kumlama pom mi pakwa lion lo thi to ni khatiang kha ania tin hei Nepal hi midam zo kena kan lo hriat lardana chon lir hing natna mun khani lir hing wang hian Nepal a hian midam takan lo thi to thina a lir hing lai bik hi tlem han an le thok tiang Nepal a hian lir hing record thi a ma khop mai ma han ti la kum sang khat jan hi som a panga atang dei to in lir hing record khan nei to a kum sang khat jan hi som a panga phei chuanin mi sang ni jan hi la yan lo thi to a kum sang khat jan hi som ruka mi za han thi a sang khat zathum somli palia mi za han thi boka sang khat le zathum somli pali kuma phei khan chuanin 7.9 zeta in a soi hania kum sang khat jali le pariata mi sang ni le zanga han thi boka khami tum phei khan chuanin 8.2 magnitude zetin a soya na tak mai ani ten kum sang khat zanga le panga a mi sang ruk zet an lo thi bok khami tum phei khan chuanin 8.9 magnitude in a soya ni kum sang khat zaruk som riat pakhata 8.0 na in a soya mi sang li zanga zet an thi kum sang khat sari somruk pasaria mi sang li an thi boka kum sang khat zaret somthum pathuma phei chuanin mi sang ruk zanga zet an thi ya 8.0 na in a soya sang khat zaret somruk pakwa mi zasari somnga an thi sang khat zaret somruk pakwa zasari somnga an thi ya sang khat zakwa som pakwa sang khat zakwa som paruka mi sang thum zanga an thi boka sang khat zakwa som thum pali ron her chuaka heta hianin thi record hi tam khop mai 8.0 na in a soya mi sing khat zasari atanga sing khat sang ni Nepal an thi ani zukum sang khat zakwa som thum pali lir ngenga khan sang khat zakwa som ruk paruk MNF fina zalen na an sual kumchi ani chu khata khan mi som riat an thi boka sang khat zakwa som riata mi zani Nepal a lir ngeng wangin an thia sang khat zakwa som riat pariata run her chuaka sang khat le som kwa pakhat an thi kum sang ni som pakhata Nepal lir ngeng sang ni le som pakhata khan mi za som pakhat an thi a kum sang ni le som panga Nepal lir ngenga khan sang riat zariat som nga pasari an thi
kha 8.1 Z9 na soi ania sanile som panga a hian voi ni che to na thlenga sanile som panga April ni som ni panga akhanin mi sangrit zariat songa pasarian thia me ni som pahnia mi zanile som pathum man thile bokani kha tin kum sang ni le som ni pahni lir nginga khan mi parukan thi boka sang ni som ni pathum zajarkot lir ngingan timaya Nepal lir nging che to na khan mi za somnga pasari zet an thile bok ani khatiang khan lir nging tuaram man ni lir nginga wangin nun na tam tak Nepal a hian an lo chan to che to na rapthlak tak tak alo thleng to ani kha tuilian kanan soi lain kanan soi kai de uzok kan ni a tun tum tuilian a hi flat antimaya hemi chung chang hitlem zong han en fiele lokela han chui zaw le lokela flat anti hi chu tui emo no lemo tam tham tak thok le khata ron lian thut soina angkha ni a darkar te po thaya darkar engemaw zat te po hian o thei tho chu tiang chu ni a warning na emo evacuation engma kha omlok thei lovani hei tuilian pa nga yang te hi chu warning mi pui tam tak te tuilian ron thlenna hmun tura mi te son chua man te an ni thina maro chu tuna mi ang te hi chu warning log emo khatiang kha om thei haulo chu wangin chet na hi ana sa thei viau thin reng ani hetiang ang tlang rama hi chuan ni china kan soita kang khan avalanche ang chi ice rock avalanche kan tiang vur tlang lian pui ron tol huk ang chi te le landslide an te leitol ang chi ina lian pui an no te ain no khola ain block khola voile khotaron sa thutina thlang lampang mi pui che na emo infrastructure na tho mek ang chi na thokte ta na chet na rap thlak a thlen ang kha hetiang tlangram Nepal anga te hi chuan kumtin a thleng chok thin ya soi ani bok August ni somni parugzing kara he thil hi thleng ani a kan hreta kang khan Bhote Koshi river ron lian thutina a thlen kha ani a Nepal le Tibet in rina lui ani a hi ni somni paruk August jingdar ku a thil thleng kha ani flat anti hi chisang a thenan ni a short lead time anti hi flat a chuanin a reilo ber minute ni khat atanga darkar tlem te o chi kha ania ron lian thu ta rele mai ang chi te po kha omani tin high velocity antia tuitam tak ron lian thla ang chi chuanin nolte lungte thingte chutiang tam tak ron nol thla a tin high velocity antia hian chuanin kha tuiron lian thla khanin chak takin ron nol thla a boulder tui motor engkim mai thingte nol zong kha ron den thlak pui ani bera atiang thachak tak mai ang kha chu high velocity tia then ran le ania tin debris flow antile a khatiang kha ombokin tin non rainfall triggers antia tuna Nepal flat ang chi tak hi chu non rainfall triggers ang khani mela tuilian ang chi khatiang khani lavin Himalayan flat anga hian chuanin helai borvela ru anasa taksur silo amai ro chu vur tlang lian tak ron tol te landslide kan tiang chi leitol ang chi leimin leitol ang chi na aron siam khatiang kha ania tuna hian India tangpon chan chuan hathok tu an tir chawa ma hanlak pui meka China tangpon chuti bokane South Korea hian an ron tir mek boka tuna hian ni zan lampokan an tleiwa thakin na an thokani mi bo hi tuna he thukan bo chela thlang hian zali borvel set an lo ani Gulf lama tlemazong pontur kan han na ya tanker hit unknown projectile in Hormuz crew safe British Maritime Agency says in Times of Israel hian ron puanga British Maritime Agency an soidanin Hormuz a hian long pakhat tanker chu enge ni ti hriat lo ral thuam hanga ka ania na thok ero an him nia soi ani tanker pakhat chu projectile engchi ange ni hriat lovin aka pa Hormuz Strait a thil thleng ania he thil tlenga wang hen long hi kang zui bok nia soi ania amai ro chu he longa chuang zong te an him nia soi ani strikes killed 12 in Russian Donbass target Welberis Russia Ukraine in dawna alakal mup mai Ukraine be puithlana wangin Russia mi sompan hian thi Donbass target Welberis ho warehouse munte Ukraine chuna target chunjom zel boka
Ukraine drone bena lian tak ni zan lama thlenga Russia ram chung Ukraine ko chaklam region Russia na an op Donbass Ukraine drone bena wangin mi som pani zetan thi ni asoi ania tin Ukraine drone hianin major oil refinery ante oil thlit fim na mun lian tak mai aka boka chu mai baka Russia e-commerce company lian tak mun ma an bungrodana an warehouse Wellberries warehouse su Ukraine drone te hian an beitel bok Russia Ministry of Defense in an soidanin nimin lam thil thlenga chuanin an air defense ten Ukraine drone ka chua zalile somni le paruk zet an lo ka phlati an puangani Wellberries logistics center hi Ukraine chuna beina savio maya nimin lama an bei phei chu square meter noi khat zeta zawan hun ma ami Ukraine drone te hian an bei ni asoi ani Moscow chimchak lama Wellberries logistic lian tak mai Moscow chimchak lam kem zanga borvela mi chu ni zan lama Ukraine drone te hian an bei boka tin ozone company po Ukraine drone te hian an bei le bok Wellberries le ozone company te hi e-commerce company lian berber Russia zon an nia heng company hian Russia sipai te tan ral thuam lam le sipai thuam ang chi te an supply na sani in Ukraine hian an ngaya chuwang chuanin heng company warehouse te hian beitan yesoi ani kha tin company dang Nizhny Novgorod region Ukraine chuan Russia company dang an beithu han puang boka tin Luk Oil North Sea Oil Refinery munte Ukraine drone te hian ni zan lam an beitel bokani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine chuan Russia target som paruk nikalta atang khan an bei lotling ni na soya chungsinga chuan oil facility le logistics center te potel ni na puangani puandon chuan puantur atam thei vio mai tuna Ukraine jet na hi engang takana in nge Russia chuan ron chan le don le ballistic missile mangaron chang le ni vai chuan Ukraine hian ballistic missile lo kar thlak na interceptor hi an nei chaw raw vio to mai an kap le thei to lo ni ber mai tuna hian khotlang ho atang na deal me kania chung chuani tun na ya Ukraine puiturin nei to ram abikin UK te France te anon che chok chodona UK pe hi chuan an storm shadow cruise missile kha Ukraine siam chuak turin phalna han peto boka teng chuanin Russia dawle tur hian Ukraine chu warzo ka pui an tum le tamek ani ponise borok hi apun lun chole don in langa Ukraine Russia in karin beina chau kha chu tikhan in beina lian te po han chuak ma sela ngong thui jok rampon lama thlen lawama ro chu nei to raman ni ron in rol le than ania UK hian Ukraine ram chunga an missile chuan vor Storm Shadow cruise missile angte siam chok turin Ukraine hian technology transfer engkim pe kan tum thu kan puanga nia tin Russia beina tan UK drone inga mozat mania Ukraine chona mangheng he boka Russia UK in kara borok thalo tako aum lai mek ani bokani ole sanchin kana bet zeldon nia khatichin khanele photse kovel thil thleng thar thu thar rambial buena international news le politics akain hoite he channel a hian kan ti chuak thina